Alright, riri nirio igita ria kumuramura iba gutegera magatheti tone ni ariko basi yethirite yakio kipombele narua ire Jumanne. It is on 28th of July 2026. Kamweli ni kaikonene yote 9:10. Wirigiro bwako uko salama uko fiti na ngwire thank you very much nontu bwako tudura ugitwethie nyombe nteto iri na igweta katetuneka amiro angethira ngitegera irana cio cithirite irina orito kiri magatheti ende tutegere uthiubwa magatheti mwanya kiri page yetu Meru TV no ithire nya okitegera those headlines irana cio cire magathetine ntuko ya naruo what is trading ndekoroni ya Kenya of course siasa ya mangini jara siasa uthiubwa magatheti ya The Standard Kindiki stripped euni udiobo gatheti ya The Standard ira of course irekere page yetu at Meru TV Kenya naria igutegera yaigie mogaruku kire mipangilio ya thirikari naria Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ongeletwe majukumu akuringana na ripoti ira ithirite ikimurekwa ni The Standard ati Kindiki na tunyi mamlaka ya coordination ya mantu ya thirikari nande majukumu yau yaithira yakewa Musalia Mudavadi ripoti niyo nirekumurika enya jara yathirite yakiarwo kire ilengo bya gisiasa alikana ntukenkai Rigathi Gachagua akiuga kurina nkuranio cia gisiasa na nkinyangano ira igwita cia ndene kwa ndene thirikari nwe akiuga Kindiki na kwagirwa heshima ningi gutunywa mamlaka ripoti ira muriki The Standard Daily Nation itegera the billionaire governors na ni mantuigi nkukumo mantuigi nkuku corruption nabo baranabo baithirite bagikundira kaune kamwe na akora kana kuringa okora barekire obishi cia mwingi. Taifa Leo liwa vita vya mawaziri itegera nacio ni yeigie nkuranio cia gisiasa kiri cabinet ya thirikari ira ithirite cigita na mbere ande ndwale bagicokaniria miario na Alice Waome oranwe ni waziri wa manta migunda likana ntuko inkai kwe miario ya Adendwale ya retere kizungumkuti kiaria akiolotera the mountain people na nkirano ingeni katikati karoko na DP Kindiki na roko wete kirima kiaturanwe indi Kindiki ore munino rais akawa kirima ni kimwe of course people daily udhiba gatheti ya People Daily Ruto's edict anashoni siasa cia 2027 naria kurina upinzani mkali burabu idrite bokea mountain against the second term bid ya Rais William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua tirite na mbere na siasa cia kumaria kumenyera manyere na kukuthuranga ikutho thirikari ya Kenya Kwanza na ya Rais William Samoei Ruto ntere cia Mulima Kenya na Sifuna Edwin Watenya Sifuna anwe akidirare na mururu mojo monene runguru wa vuguvugu ya Leader Mwananchi ntere cia Western Ruarua Leader Mwananchi na atongeria ba Western Kenya ntere cia Mulembe ba ke molotera ari kingpin wa the Mulembe people kana the Luya Nation the Star igategera mantu yeige title cia migoda na area itegerete thirikari igeria ria kuthiria nkujanio cia migoda indi narua twitegera kwa udani gatheti ya Daily Nation udhibanga Daily Nation tukorikia gutegera itegera mantu ya nkukumo nabo ni mangavana barana bo bagutoma billionaires kuri na mbicha ya Ferdinand Waititu orawari governor wa Kiambu ki onekana arena shiorie bikiurwa yeye
1.94 billion Kenya shillings kana amount in dispute mbeca ira nacio kwirikana ni cia nkuku kana nkukumo kana cia corruption. Ungi urategeri ni Mike Sonko wari governor wa Nairobi no tubwa 750 million shillings ira ikwirikana nacio shiri kiriri tho cia taasisi isha kurwa na nkukumo. Moses Leno Kulal ora ni wari governor Samburu 703 million Kenya shillings. Ungi ura nwe ari kiriri thone ni governor wa Kiambu the current nwe Kimani wa Matangi EACC ridhorea yo KUMURIKA Kimani wa Matangi no ntubwa 813 million Kenya shillings. Wari governor wa Kakamega Wycliffe Oparanya 56.7 million na shikiorua maneno hii kulienda namna gani ridha ria taasisi isha kurwa na nkukumo igetegera. Okodho Bando ari na kesi nyingi kwina nya kesi ya Sharon iranio tweterete the verdict of course ni kwa rutirwe conviction yake indi nande kuthomerwa kibungo and sentencing and so on ni a later date. Kuna 73.4 million. Governor wari wa Mombasa Hassan Joho family ni kwerekana ridho riri kirimbesha munganajwa 5.8 billion Kenya shillings. 5.8 billion Kenya shillings. Okay, page 2 iritegera nacio ningurano gatigati ka Kenya na athungu wazungu. Irishmans kwe ripoti ya Irishman ora watere utoro bwawe Joel Patrick nyuma ya kwithira arina wendo na Mother Wajiro Muhoro. Of course hii ni ira she developing stories anonto inya ukulikana over the weekend wari Anthony General Justin Biden Muturi ayenderesha na nyuki na tarira kimantu yeye the British barabari ntere irashia Laikipia kurina kambi yao na ikwithirite kurina mantu yeye Kenyan ladies kwithira baita utoro bwao njarene cia achunkuba ilinya kwithirite kurina ripoti cia achungo kwithira bagita utoro bwao njarene cia Kenyan ladies kuligana report story irai kotine ya Sarah Cohen yeye kora kwa Cohen na rua itegero ya Irishman bwana Patrick. All right. Page 3 iritegera ripoti ya student ura wawire kuma 22nd floor akigwa na ninge ikarekana was it suicide kana ni njama ya mwari muritwa kwithira akiuragwa kana yari accident. Of course ni rugono rwa ringire biongo bya nyumba cia nteto muritwa kwithira gita utoro bwawe nyuma ya kuwa from the 22nd floor Wangari Gathogo atere utoro bwawe. Of course ari muritwa abudharikia mantuja jeigie ondaktari. All right. Page 4 nyo kutegera mantige corruption. Of course corruption kile obishicha mwingi ni report shidrite gitegerwa kuma subsequent governments by the rete bakiruta wirane tokaro na corruption tokadhiria state capture tokadhira togikandana na baraba kuinyangi otongaba mwingi indi it has been a perennial problem kire our governance
nontu bwa bara nabo bakwewa twanya totongeria baitumira twanya tu guciojera ogia kuruma na kwithira bakioya nayo nimbesha cia mwingi. Of course kuthirite kurina riboti cia Auditor General Nancy Gathungu ninge Controller of Budget Dr. Margaret Nyakango ora ethirite agitigira na bunebo winyangia bwa mbesha cia mwingi. Corruption ethirite it's a very big and serious problem ira bamwe ba inya political economists abaugite nishithirite inya ikingira ome investors baraba bati kwithira baki invest in Kenya kuma all over the world na bono ntubwa nkukumo maratasi wa ikia lazima urute kanyamu permits licensing and so on gwatuika nacio bureaucracy eu kwithira ikiri area inya investors kwithira baki ithira bare willing and kwithira baki invest in Kenya. Mantu ya 2027 no ya wita na mbere kwa rirwa Jaji munene Martha Koome akiuga makoti ya itayare no ntuboke durano kia 2027 koti shithaira ikiplay a very significant role kiri our electoral cycle kana our election cycle in Kenya. No ntulikana 2013 kwa rina igamba Supreme Court na area code ya regire mpumisha kithurano 2017 kwa na petition mbere ya Supreme Court na kithurano kiu 2017 giteanirwa ni ware judge munene then David Kenan Maraga. 2022 ni kwa na petition korega na mantu yegi kithurano na of course nande CG kana Chief Justice Judge Munene Martha Koome akiwa they are ready inya this by elections okulega na by election ya Embu nara county Embu Bere North ni kwari na petition naria kwari na claims shia irregularities kiri kithurano kira kia mbere romba rikinyithwa ni barabara kiri murengo jwa upinzani barabara wata mbaru Newton Karish ura washindirwe ni Wamuthende na koti ikiwa Wamuthende na shindire fair and square kithurano kiu kia mbere North. Alright, page 7 iri adiri mantu yegie siasa cietu kwithira iri ethnic based kana she tribe based she regional block based kithira ni wa ni Mulembe Nation bari na Sifuna wao kithira ni the coastal people bakuganya batu Joho aiwegiti kia munini wa rais rotererwa Mount Kenya Gachagua akawa ni kingpin of course na these ethnic rifts shithirite ikirok kana kwithira kurina nkujanio kiri the cabinet ya Rais William Samoei Ruto kwithira kurina nkujanio kiri katika cabinet ministers nyuma ya rwaria rwa CS Dendwale na Alice Ome akionekana akira karamono na kuonania kurea kwanoro kwa we ni miario ya Aden Duale. Of course Duale na augire mantu ya aina kana mbittingau NCSC bari on this case bari mwenda ithira ikinyibia na to explain himself mantu yeye ni bibia wa nanga anto Mount Kenya ni aina kana ni mbittingau and so on and so forth. What was he really meaning akiruta migambo eu ari mutongeria wa kitaifa kana indoketi ya mantu yegi ugima nonto no SCS wa ugima. Of course augete ntekinya na mantu yethirite ya kibwa isia na yagikujeria maoni mwanya na nkurani kumakiria atongeria na akari kuma dena
Odena gonto. Of course, afweni kire arimo penji 10 itegera mantu ige promotion ya arimo of 34,000 arimo ngirogi ya ngirima mirongo ithatu na inya bakaithira baki ewa promotion kire mbere ya tariki 10 mweri jwa inana ni mwaka jwa 2026 arimo bakaithira baki ewa promotion gwitithwa nkathe kienda nabo of course ire kuingwa kwa wirane arimo wethirite bakela lamika kwithira bare in a certain level for a long time na gote witithwa nkathe kwa all right ngote ishusho kare na oito zaidi na ndeto tegere manto yeye editorial cartoon page what page 15 kere the Daily Nation niyo eritegera mantu yeye education mantu ya kithomo erikana Rais William Ruto na rutite wirane ati aya education kithomo gya nkathi eguru gikethira kiri free kithomo gya nkathi eguru augite githira gi free ende kiuria kithite kiri ni ma kana ni wirane iguru ya wirane anonto ekwithirite kurina this new funding model iraithirite igikujiria maoni mwanya atalamba kiwa ni mutaratara yote guna wanafunzi ninge the placement body bakiuga kure ritunya bakuringa okora gukurukira kiri application ya ELB mantu jara jathirunkirite kithomo ni mantu abatu kwithira yaki airua sobale na gutigira nacio itekwani mawirani yake tu matemo ya siasa inde things ni ikwa corrected kenda nayo mantu ithira kiagira kiri kithomo nthigurune. Of course it remains a promise until it is fulfilled and seen to be working. Mantu ige free higher education kana university education, but it's not free. It remains to be seen. It remains a promise. Hopefully thirikari kethira ikinge wirane bubu tikatuike one of the broken promises. Na riboti yu tatagira kire editorial cartoon ikethia tukinyithia muthia yo yara yokari na urito kiri magatheti na ru atugitegera Daily Nation. Thank you very much. Nimbito wakabu mutharimi ugeta kuraya ni tushokerete na raria rwantuko tukitegera nacio ni siasa cia mugongo ningi yana nayo yethirite kirionga biongo bya nyomba cia nteto twina ma vijana baraba tutetherie kwithira tukimurika riboti hii.